Gabi majalah horas molati madi Tuhan molati manandi ita saluhuna. Songoni matutudi hita na mahama marandi. Poparannya Buddha si pitu ama takas tutu di hari-hari na lewat di nang jungulu maru jungulu ma di nang nabostang di tongani bagasta. Las sadari oma tutu amang raja lumobi ma di hamuna persaut nami di bagasatikyon. Naing suatu nota made na waktu ngaran para dia pas suatu kinani marhidi do amang ha anggi persaut nami di bagasatikyon dison pasahaton nami bona subut ima somon na piso halasan marhidi tinggal pas pos itu turohan nami amang di hamuna persaut nami diulot di bagasar sadarion di persaur ma tuan nilai namun ulah damang ma songo dia na hobar si ulah nota si dobo dihami siapa nasuhut ngalah deh penukun apa zon Urota bukan urota di permata ro mata suhut Laho masahatol kita kadang-kadang di udut kesadaran siap kami coba dulu panabol persaut posrohan kami dia mumpak panabol doh penukun asa rapita manglau roto na hubar kita tuan ini nata asa itu sonari pasal tami matuhamuna piso halasan asal rohani badata nasrohani togita dipudian ni inata nusubuto karena untuk dohot hingga pasu madisigo perdupit asa pamasuk-masuk di bata toka aru dengan itu Aku matu nami takas pasasta mutu hami di son pinggan naho nama risium porbopir do naburatia do ring isitio sala so songni piso alasan buana hatana setakas ma pasor nami lautima paham itu berasuh bapak lima di siala naung marusungolu saya ada ina siap tong-tongan itu berkata upu palen boru laos dibuka sesedarium perbuatna laos di sesedarium nang patalota tu pada dia dapat satu kinani laos sedarium patu pawon galang manang perbolasan ni nata misor putu tungang giat bertanya kamu tu bertubuhan di budian na tulis sakap dok tujuan ni berasuh na tinigalan ni inato asa bertanya ni radai ima hatana ima buana soalnya kalau bulu nama tua terima bal pasarongan manang naturia be hamu sisada sudon itu sima hamu dapotan pasalia jadi takasun wer kami rajani dong tubuh
tinggan nahot. Tuaka ari na nangro. O matutu dia mo kapalaban porogasan di bulian ni inata naus sarmatuay. Matutu. Laos di son. Arong papapir. Marang na dunia biya mo sa sera sudon. Piri matod di mo. Balbal pasalongan. Piri matod di mo. Manang ng pangumuan. Matutu. Laos di son. Laburat tiap. Tiar matutu penggawian, tiar parorasan. Dia mo sa sera sudon. Matutu. Las somoni arong di son. Piso alasan. Las marwani badan las mara nang roani to dimuna tu aka ari na yang. Matutu. Somoni majolo hata siang kami penukun. Sulo budima raja ni dong tu budima. Maula. Nung sumulu matuan sa tunga-tunga muna inatala hulungi okupalin Burmani. Nung atakasi tahatay dito Korea. Di manugutom ma pasato muna galang ni inata natahahulungi. Nunga busak siyo kami. Ha? Raja perdatan doho buru perdatan alani sahab ma tulon na dibuka sa sedarion. Di bagasan las neroha doho tagiron siyan na mamuka saha rodi mangujungi sunima atano dinadingkan siya kami perdatan doho buru perdatan bitima. Soli lo posisi. Anu si persau. Sapol para jarami. Sapol. Peserta yang matu. Horas.
bagian nomor 60 ayat 1. Debata by dongami lau mangula ulaumu. Baik ibana kaposamu sai paseret rohami. Natotong mga ramatiban ng Dr. kita, bui maray pasok kita, iba nagpapipalo, paki di napuruan, kami be hula-hula-hula, naro siya nakagagam ni inganan namin, siya tong-toras tu bagas ni among buro namin nagpapang naman so sumani ubir kami ang mukhang buro namin. Salu nama musi saya suntur tong dibaga sakai baso agia menjadi kinengro tong musi kamatay yang kamatay di bata asa tong di haolita di barman di nasa bumi di guduta magulau nariko di guduta jadi di amuna mangmuru nami do di amangmuru lekulu kai budok ada orang suka satani ilu seperti manang sabuk ni nagbubuon anong sorry sinunok ko di ako malumaho aka mamitin aka na mo o aka mulu sunsuni malumaho malungatubo maluhirin mo pada hati haon malugunang basulim mo ng dihutaw alai ubodono diuton ulang atubun marasi mora maroma tubu asa beka ulang naringan asa itu dia dengan tubun iba kabatreon ulomu amoro dengan sama jua mau marbutiwan ulang perjuangan naboron dagang marawang pasu-pasu sa materi bata ini yang matuho gajang numur pengen sama jual jadi kinak nanengro asadong kamaniron ni roy kanay niho kayo dito niho koka tukopun asabui ape kanan niulam do naniulam muna markas orang turay sudi dusuruhan muna ido natapasita jadi pengen sama juga mau siap mau berulang nama kanilaiku lima di permoting ni nomor adong sisa muna so kami keulang matanya matu mata di bata sehingga ma jono usaha bau asa itu boy ture dari menguna ima kena rekodi jadi kemudian juga sistem dua-dua untuk masuk ke koron bahwa masa untuk pematannya asal kasih bahasa muna tujuh bahasa muna dan hampir ulang muna kasih bahas dibaga ditikinan jumpa di arena doma dornabet asal tulus-tulus kau lotai sohoni masih orang kutua muna regulo ibodokku saya si orang kutua muna di
perbola ni naboron asa ulam dio kamu kawas-wasu sama teribata iyo dua mula mengariri anak boru setulu bereno alai mula pemeratur nasal batua di budian na do bereno maka di botoku do di rumah tubuh ni ang borkon na marang-marang itu selalu mula kemudian kelukisan na menunggu suramuna tulis do naboronan no jala jalonnya materi batari mana di tanah suruna molo dikak kamu dia siangano ane kotong do berguru kamu dia siangano naboro pirak tulis jalonnya materi bata jadi asal nak sih sudina bagak modern ada di tulis mana boron di jalan materi bata di tanah sianguna amube di budianna di pas mana di budianna seluruh namuna agi tur kabacarya muna tudikin engro arupe kaudon haron namar haroan dusura muna asa di dupe di tikina ba tubuh maholong do kami jamuna asa tubuh nasniroha di kaudon. Jadi semuanya di ruang muna asa mata pasu-pasu on tulus saputon mana putih nauli mana putih nalinga mau dia muna asa di sana di naboron ditanya kau muna tu nomor 2 di bata asa sia-sia tamu tutu percara muna asa kinengro buhita maras neroa diri samanido dio terus berbudi tu naboro katanya mau tu katanya masalah dua materi bata dia ulus sabuton mana putina udi mana putina ringa mau di perparmu asa duku kasatami sabuk mon ba sahab ma akan uli nadinggan dia kabilang parmon nang ginang boron dibudi aku sia-sia ang boron asabu dia jual dia kemiling mon maka popumon soalnya mah dono pun salam na boru oma ulus sabut ulus berbudi siang abi akal boron dono ang lebih berguna sabut na boron. Mama, minta uang, aku mau beli minum. Mama, Kamu tuh kita berbudi. minum. Iya. Mama balon. Ya bentar Kok nak, Om, bentar nak. balon. Sari gua tuh. Atau buat Mama, Mau hati awon, mau bisa mau diberi kuat kalau udah, nah asmara ibadah asmara tertuna, alai sinono, bikin engro, mau hamilai, mau hamil kemudian, mau bisa mau ni, patoringna, dia kehadian, dia keraso, masih ada roa, awal pangidoan. Sayulang ma dus na nilot iburin namin, dus na nilot itunin namin. Artinya, nolo ko ni, molo biso mo ni ka parangin pagdagino. Ang kanasuturei, tulog mo may sumutulano. Naisidono ko tuwa mo kaleko. Dua-duan, sumoni situasi muna. Diantaranya muna tutulang muna. Aman doktor muna tutup penuh kutuamu, ilut na doktor muna, kurang lupa mo. Suatu kabi besi muna,
Tuhan kelulang. Molo bisa koni kabarang ini ketulong mo mai. Kanyang namin kelulang. Dia amin kana barang-barang ni. Anjir tujuan nario. Disebuli Tuhan rohana. Gabi dibukai. Boleh dikat kita nomor dulu. Jadi ulang gak bisa mengasai rohan muna. Molo amin ketulong muna gulang. Ala itu sa rokon. Tusong ni be pangalaman tulang mi. Anjir ma disebuli Tuhan rohana. Malubay. Akata nahuli, akata dengan terlebih nga akata dengan susunod. Langsung manis. Ibig kamu ulos perpuri, ulos sabun. Itu para tinatawag. Siyang dia matutu, ibudian ni inananyo. Mana po tinahuli matutu, mana po tinadeng kami. Di angka pinoparintay ng mga boss. Buti ma, radya namin. Kuhasonangani inganan na duminggan. So aku namai Laumanda Boto Surgui. Saya pribadi warmu, saya Roma Rajonmu, saya sangat menghormati di mana tongosong dan berbincang. Lewat tuan sekarang dua siang hari, saya sama dosa kami semua perintah kami. Di dosa di nomor dosa kami, unak kami tuh pamujuran. Padua kami siapa lago, air hormat punah jauh, dota rukun, roh yang sangat saling. Amin. Asih rohani Tuhan Yesus Kristus. Kalau rohani di batang ama, doh persawaran itu diperbagi mana madonganio kita. Sedarion roh di saling dirinya. Amin. Maraga nababan doh tabunan asa romamu akaraja nabi. Jadi di kita pembalan yang kita bersama mengatasi Naya cerita Parjolo marete kita sa nomor 440 siya sa salot silang mi dung say marete non madohata. Mama.
ilay nami di Panginoon nami gomos tulay ikut do mahapusat tu di bata jamu balay ay boy boto nami o ngaso nami kita lihat borot tay bo ito nami o asagabi isian ni ibana iyo anggotanya kebutuhan nang dilay pe kosrohan nami ikut tigar doang asa adong nalaho marumulus sudia kabere kanyo mengajari asa gabi tingkat surut haluan kabere kanyo tunaman itu saya dilay namin isodok tulo hanya tulang kalay muna dowot tulang muna do inang bau muna maniro lay kaksalay sa pagdok kuni asa gabi at yang ilak karolay buka ni penggunaan buka di tulang nama dan yamu sudah bere namin nok kami jongjong di tulangmu opung nak tulang sian puta naga saribu tangi borohanani batong tangi hokamu hatani lae agye sulbut arung kabudaon rohamu naga saribu jadi di bagi borohanani dia musuli koparan ni botokon nang jumolo bokadon ikum masadami rohanu jara unang arung surung dihamu dang nagaung hadani itong atong anjamuna ala hadani buat nabat do aulo na sa isini sa rupu ikum bakal usap di mata jamu tu dali ma atong leon duhani molol sai tatutuli mangilu pangilu tatutuhan dali lo dia jadi daular yang dilihatkan yang ke tempat ni woto nabion baik raja di hutan nama katai ini kotor kamu biar kuda asa kali tengah kamu di tongay na mga dyan asa tagdamu anak ni raja tanga baik kamu buat jadi tongak kuda dan apalagi soal lekon lain di tahun lain nahan suatu hera tu artinya nama dekat dan berubah jadi kun hamu lo kabel naik nama sangat kuda yang soalnya keburunan soalnya kayu foto nami dan sekolah saya dan sibul gede Arwah kamu itu unang tunglaw di hotokon gabi renggang kamu studio nang aku dari kodak para mamuno sulang soy nak tulak ko unang renggang ikut lebih dekat lo artinya mo segala mo harus sonar di lebih pukul makakai wah itu saya itu ikut soy ada udah kita paparan lo tapi makanan hujan pisau ada terlalu bisa dari yang untuk kepangan kata ala rasa pasal nagi lo sampai dua mulai buruk lasma roham dan mencawi dia mati dan urus dari biasa dari sampai dua saat makan akad dua dari nanti itu di leku saat makan satu kilo lekuda saya mau lekuda tujuannya yo setuju ini kamu sehat nggak usah rumah dulu lah sendang itu tapi judi Nabeben do tabunan isiala ding ugasan kion imana pasahaton ulos sampai tua kami tu warga remunon kami betul kamu sudah mengiru tuan kerajaan udah nami di budian ni inat tahun saya pengen ser maju tu upu pale dolion asa arung maniro niroi akka yang nak namion tu akka ari nemero langsung ni dia mu raja di udah nami takas butuh kamu ima yakka beremunon nasu tubuhan anak nasu tubuh buru be asa tuntakas bokamu kerajaan amitang yang muna songon yakka arak tauni asa tubuhan anak tubuh buru ma akan nasu tubuh buru tubuhan anak makan nasu tubuh buru tungi maju pangiron nami tuamu kerajaan ulola nami naga to tubuhan tubuh raja nami Yesus ngolu ni tandiku hodohap ur sakit
ulos na gajang, ulos na hapal. Ang iya, marubuti onon. Gajang ma, barita gabi, gajang barita oras. Hapal ma pasu-pasu sinutuan pasatong na tuhamuna pinoparni na burkol, jada dihamuna sisada zuton. Dini do perdalan na, aturo kamu na masawani, ano pe usip putri do hata nodi do hata pasatuan tuhamuna ang borang butima. Sosok daria. Gabi. Beda mga musik na partus. Musik na uli-uli.
bebere mo madapat kamu. Tanyami nakara sa namin ha? Apa ka namin? Bajo ang sa raso marsoko na katukulang na. Bahay naman. Ulos na habang monotuk tipis pe di bedek kawan nong ulos na ulau pasat kami tuha pala madihamu pacariat tujuan narion Maju itu lang. songon horima dorot sitorok rabu saya torok ma pinok parmu awang baru tujuan nera butima Abe, udah tira saya mah. Oh, lepangi doamu mah kadang. abang nama lo nami Gabi. lao mangapeon ulos pangkewi mahami tu pinok parne ito nami nang jubolo maruzungon beka umajo godang na hobat tu si Gajang berita oras nalau si calon muna di pudian di ibu nami nam sahur betul betul jadi asal pasat kami jauh losong permusik nami baik kamu aja waktu partisipasi ulos panggabi gawe nani udah muna sino na pinamu na tujulan narion tusong ani pe lai tipis ni uloson apal ma pinasuna dia muna
Songor torok mi rapuni ulo sama torok mi pinok parmuna leh akaito tujulan narion saya itu atama na magiri-giri kauna menang na dia hamu wardalani menang na dihuta pe hamu leh gabi mana ulo muna silur na pinahamuna bodoh di namang rato hamu leh saya itu atama totong na baturuon pargoduan sidapare itu hamuna butima kalekku amang nama lo nami ala pasat tunulos mahami nungaing lauto ay nami aka baru nami ba bae majo uros musik na tengani tunulos mahami itu bera nami bekamu aja musik na obat sih hafal tipis nih ulos dan lapas atau nami itu yang baru batu hafal nama pacaran yang baru jalon nasihat di Batak butima yang baru dia muna solusinya baik kamu aja musik na partisi